لکوزن کورن سید ایکسکرشنس نیرن اور تچ بے حیائی کرن بہراروی کرن من میان جوانا یہی چا دین یہی چا اسلام یہی چا قرآن یہی چا مین نبی سن فرمان دبن حدا نانا مولوی صاحبہ یہ نا چو فرمان نبی یہ نا چو فرمان خدا من تل کیا چو کرن دبن نفسن کرنم عدلت نفسی گو میان جوان سوار نفسنی کرنو نسیم گنا تمی کرے پروردگارن بیان قرآن مقدس اندر اے ایمانن والو ندخلو فی السلم کافا یل اسلام اسمز داخل گزد اجاگز مکمل داخل اتنا ترز اوڑی خور اسلام اس اندر من میانی خدای تجاگو مکمل داخل گزن دپن ونگشن مومن بنماز روزن کیا گشن تو شوا سوری مومن ایمان والی چھوا مگر ایمان وول گشن کیا آسو گشا آسو ایمان وول گشن ابزور آسو ایمان وول گشن دکھ باز آسو ایمان وول گشن وادس واد خلافی کرن وول آسو ایمان وول گشن آسن آخ اکس تان کشی کرن وول ایمان وول گشن آسن تہمت لگاون وول ایمان وولس گشن حسد تکین تو بغض دلس مز آسن کیا سے اللہ تعالیٰ کرن بیان دبن قد افلح المؤمنون ایمان والی چھ کامیاب مومنی چھ کامیاب مومنانی چھ عزتک دستار مومنانی چھ عزت وقار میدم یعنی خدای تم کم گئی مومن دبن الذین هم فی صلاتهم خاشعون الہی مومن چھ نماز پرن الہی مومن چھ مسجد یما الہی مومن چھ مشید دروازہ خلاوہ میدم یعنی خدای کیا کرن دبنی چھ یمی نماز پرن آندو چشمو کن چھ اوش جاری آسا مومن سنزن چشمو کینچو کیا آسا مولا تی کیا گو دبن تپرس حضرت علی کرم کمیس علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایشو پنن یارن سید کلام آسن کرن ازان چی گسن علی المرتضی شروع یس پیران لدریار کیا چوس پیران لدریار لدریار چو علی المرتضی پیران رویس امش چوانا پنن یار اے علی چکیز گوئی چہرہ مبارکس تبدیل رنگ دبنخ یارو ونختام اسستہ سوید کلام کران ونچم کلام کرن پروردگار سوید ونچوز دبن خبر یہ امانت تہمت تمس پیش کرن کن نا خبر یہ نماز مین قبول گچھا خبر یہ نماز ہور کھسا کن نا ایش علی سن مقام ایش تمس علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سن مقام یمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علی چمیون بوئی دنیا سمنز تیت ایش سو علی یمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سمنز جنتچ سرٹیفکیٹ کر عطا یہ علی چکرن بیان مشن تران فکری میں نماز ہور کھسا کن نا کلام تمسی تگما کرن کن نا ایشو علی سنحا علمدار دبا زیت کیا کرم سیاہ روی زیت کیا کرم یعنی یہ معجزات تنچم نکان نیخ عملہ کرمت ایش علمدار پانی نیستی بیان کران ایش علمدار پانی عجزی بیان کران ایش علمدار پانن پان عجزانہ نیستی پانن پانس پانس دپن پانو یتنو تکبر گسی یتنو گمن گسی یتنو ونک بچوز نماز گزارت بس نا یہ ونزن کے پاپنین کامین کرم خوئی ساری چنیک بو یوت چوز بد علمدار دپن ساری چنیک بو یوت چوز سوچو عالی
یہ تعلیم حضور علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے خاتون یہ آئی حضرت امس وتم یار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز دمس کن توجہ یہ دیوان یہ پنن مغزن من یہ خاتون پنن ہوش و حواسات مز کی کشرن الفاظن من یہ پاگل یہ صحابہ یہ کلام کر یہ رائے دک حضور علیہ السلام حضور وجہ پنن یارن اے میانو یارو کت بڑ کرو یہ کلام دپن روی مبارکس گو تبدیل رنگ رسول خدایس تنخ اے میانو یارو اگر نہ پت بوزست تیل کس بوزس حضور وجمس خاتون دنو ونوز کیا چھوی ونن دن میانی نبی یتن کی فلینی جائی ونی دپن تاپس بیٹ یہ خاتون تاپس بہنون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام ستیل کلام کرم خاتون دن میانی محبوبہ میں چونن چک دیوان میں چونن چک باور میں چونن چک پاگل گم اے میانی محبوب بناس چسی دیوان بناس چسی پتر پیم میانی محبوبہ بناس چسی پاگل دنس تلوان کیا دلیل دنس بس چس غریب یا رسول اللہ بس چس محتاج میانی محبوبہ بس چس پنی غریبی اتحال اسوات نام نبی چو کلام بوزن حضور علیہ السلام دن اے خاتون اگر کن چیز ضرورت آسی یہ ونزی در خدمت جناب محمد علم خاتون لے کلام کریں کلام لگن کریں دپن یید کرن کلام یید کرن کلام وین تھچی آئی خاتون کلام کران حضور ونسن یور واپس نا پگا کرون کے دبنا یم ساتن ضرورت پی تم سات ازیون در خدمت جناب محمد حضور البوزن لیکن اور ون نسن واپس بتھوکس اور ون نسن بس کرے خاتون میانی نبی کیا جمون تسن دپن میں دب خبر اہندس دل اسما لگی گرائی اہندس دل اسما لگی ہے یہ تعلیم کم ناس اپناوی مسلمان نبی سنجن وفادار حضور علیہ السلام سنجن من غلامن مگر کسو کو میانو جوانو امی خطر تیار آز اگر گریب کور برونڈ کنی آز اگر مسکین تو محتاج برونڈ کنی دبا سو کنیر میسید مکر کلام میسید مکر گفتار کیا چچوی پنن پان باسن آلہ چچوک پنن پان آلان منزانر حتا میان جوان میان عزیز یلنا اسی تعلیم حاصل کرو یلنا اس تعلیم پیڑن پاکو یلنا اس طریق رٹو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یلنا اس پیغام زن گچو تل کو سرٹ تعلیم خدا تو خدا سن رسول سا اللہ تعالیٰ نے کرتا میں بیان دپن ما آتاکم الرسول یہ تیمیون نبی عطا کرو فخذوہ لے لو وما نحاکم آنو فعنتہو یہ نشتیمیون نبی منا کرو تم نشروع زودور وان میان دوستا ایسا کر حیاء عطا کائناتی پیغمبرن مگر اس چیزنا حیاء رکھنے خطر تیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بنی زکوئر حضرت عثمان غنیس نکاس اندر عرب جولو کو جسستان دبک عثمان غنیس شمال تمید اس نزکوئر دبنا خیر بکیو روزر والو میں نادت عثمان اس مال اس نکاح کے ڈاٹی نبی تلکا دبنا میں دیت عثمان غنیس سنجز حیاس نکاح حیاس مزمز کیوں توز حیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن عثمان غنی زنور رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ کرن بیان دبن ایک دو چمیون نبی حجر مبارکن من تشریف فرما زانوی مبارکن چنواش کرمت پڑلی مبارک چننی گمید رسول خدایس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تشریف سیدنا صدیقی اکبرن درواز اس کرن دستخ حضور فرمو کم سچو اندر گئی آواز نبر گئی آواز
انا صدیق اکبر میانی نبی بہت صدیق کیا شی کرن اے میانی صدیق بہت ملاقات کرن یا رسول اللہ عائشہ دپن بچھت وچھا حضور چیت حالت اسمن بہت تشریف تھوت مگر حالت بدلوک نکے اور آو صدیق اکبر تبیوٹ سلام کرن کلام کرن وہ تدراو اور آو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور چو امی آئی بہت کم سا چو بچو فاروق ولیو ایچو کریو ملاقات فاروق اعظم تیتاو حضور چو امی آئی تشریف فرما پنڈلی مبارک چنائی نگم سے حضور کرنی من پرد کے اور آو حضرت عثمان غنی عائشہ دبن بچل وچن اور عثمان غنی زنورہ تو یزرو دیو اد حال تسمن کھڑا گئی ونو پنن تے بند شور ون کے تنس آدمائیں کیا پتا فاروق اعظم تو یزرو دیو اد حال تسمن مگر یا عثمان غنی اندر تساو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوز تیو پنن پڑلی مبارک سوئی تیوز تو تہبند ات پنجن خرن پیڑ پنجن پائی مبارکن پیڑ یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ دنیا عائشہ کرنا تمس حیا کمس یا رسول اللہ دنیا مس عرشک ملک تی حیا چھکرا یہ مس کیا عرشک ملک چھ حیا کرا اے عائشہ امس کرنا حیا جناب محمد حیادار نبی کریم اندیت کیا حیا کات پنین امت جندم نقی میانیو امتی ہو حیا کر جو یتن بے حیائی نس حالت ازمن مینس دربار ازمزیو قیامت کی دویل دبیل پروردگار تمی ونی علمدار اندو پنارندو ہندنی کام تراو تو باو تو حق سنزوا یہ حضرت محمد متا مشراب تو اسم النارس تیمن روزگار علمدار دبا چونت میں نیازشی کتا روز جناب محمد تم ساتھ پروردگار قیامت کی دو دبیل میانی محبوبہ سیوس کا یمن امتینین بابت رہے دراتس بیدار روزن کھڑا روزن میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چن چانین امتین کان عملی میانی محبوب میانی نبی یمس چی بوت خگری جہنمس یمن پخناو تمی کر حضور علیہ السلام بیان دپنی لیاو جبریل امین کت پیڑ آخ میانی نبی بازاز جہنم پیڑن دنس تجمنتا جہنمس کتا درواز تا سات درواز گوڑنی کس درواز اس کس گیس بن میں جہنم اس کس گیس جبریل و تو چاٹی نبی تا اس گسن منافق یہودین نصرانین تال گسن کم منافق سن سزا چھ بڑا خطرناک کٹاگری کر جبریل بیان ووت گوڑنی کس درواز اس آیت کرن خاموش آیت مونس نے حضور وطس جبریل یہ تت کیا کر چھپ دن میانی محبوب اگر ونے خبر برداشت گیس یا رسول اللہ خبر تو چلو یہ کہت یا رسول اللہ دنس کیا دنس بنز حق منتی دنس تویت وان یا گوڑنی کی جہنمس کم گسن دنس ایتس گش چوئن گنہگار امت گوڑنی کی جہنمس گش چوئن یہ بوز حضور علیہ السلام کہ جنگل ترندون سویر پنین صحابن نش ترندون ہو ون پنین صحابن روئی کہ صدیق اکبر چھ چھاڑا فاروق اعظم چھ چھاڑا یار چھ چھاڑا خود گو محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام چھاڑن ویتی جنگلس کن ایتی اس تیر اچن والا صدیق اکبر گو امیز تیر اچن ویلی دن چما وشتن محمد رسول اللہ چما وشتن پائی بڑ پیغمبر علیہ السلام یہ تیر اچن وول وطس اور واپس دنس نا میں وشی دنس توی دی دنس البتہ تردو گئی نمن میانین تیرن گاس کھن سے کس دو تردو گئی میانین نمن تیرن گاس کھن سے اور وطس صدیق کیا وجہ دنائی صدیق تردو ہے چپستام یدگار اسم ودان عشق مبارک تراوان
خبر یوئی ما چو محمد الرسول صدیقی اکبر چاو گارز من اندر اجو چون زمین از برتروم سری مبارک و دعاروی رسول خدای ہتی چاو اندر ہتی وچون سجد از من پنن سری مبارک پائی بڑیس پیغمبر یوئی وچون ودان ایک گزان پائی بڑیس پیغمبر علیہ صدیق چاز اندر میانی محبوبہ ہزا گئی تردو میں چون روئی وچنا سی میانی نبی بیوز چو کلیج بڑنز آمد یور کیا جو خطیو یا رسول اللہ نئی صدیق بکیا منئی جبریل انوان چای امت دز جہنم میں گون برداشت من میانی خدای میانی امت چای کمزور سچے لاگر تمن چین دنیوک نار اتس پر برداشت گچن تم کد کرنی ناری جہنمک نار برداشت تردایت چزونن پروردگارس ربی حبلی امتی ای میانی خدای میانی امت تذکر مغفرت مگر وقت کی امتیا نمن تا چکر توتن یاد رسول خدا چگئی کنن آواز حضور فرمو دبن قررت العینی فی الصلاة اے جوانا اے نبی سید امتیا اے وفادارا اے کلم پرن والا اے نبی سن غلام بنن والا ولا اللہ تعالی سن نبی آجی فرمان ولا رسول خدا آجی فرمان ولا پائی بڑ نبی آجی فرمان زبر نماز جائے نماز پرنچ نانن چشمان مبارکن ٹھنڈک مگر کمی پر یہ نماز سنت ضائع کرت یت نماز ہے حساب پروردگار یت جوانی ہے حساب خدای نمن چشمن ہے حساب پروردگار نمن اتنا ہے حساب خدا وقت کی میانی دوستا وقت کی میانی رفیقہ یہ جسم آچو کمین حوال کرن یہ روی آچو قبری منستراون وول قبر آچائی دوم پانچ لڑ چالو کرن ناد کرن وقت کی جوان مگر سکمی چیزن کرنا گمراہ سکمی چیزن دو رونا جناب محمد رسول اللہ سین اولاد کیا دوری اس کیا لگ چرس چنل ما اس کیا لگ ڈرگس کرنل ما اس کیا لگ منشیاتن پاتے اس کیا لگ لکنزن کوئرن پاتے وجہ کیا گویت سماجس دلیل کیا گویت سماجس وقت کن من جوانن کیا گو کیا یم چن قرآن پرن خطر تیار یم چن حدیث پرن خطر تیار یم چن نماز پرن خطر تیار حتی بین محسن سیداچ سجان کرن گسن بے برکتی یت گرم گام اسمان گامی بین محض رود یت گر اسمان گر گرائی بین محض رود تات گر اس کتو بین برکت کتو حال اس بین برکت کیوں گویت سماجس وہ کس پر وہ تیواز وہ کسی وہ تیواز پرنی وقت کی جوان علمدارم دب چند مینس کتشی کتھا مگر کت روز جناب محمد یلی نیچویس نیرن مول نیرن نیچو نیرن بے حیابت کردار مول چھو گامس مز عزت وول آسن مول چھو دپن شامس دپن چھو سمیز ماڑ کٹس ہشی کتھا مگر میوز سماجس مز عزت میوز مارکیٹس مز عزت میون عزت تھون نکنی کاریو میون مالیا یو گو چون عزت یس پیغمبرن ہم تی پیغمبری یس اردان ساسن عالمین ناس نبی یس کائناتو کاس پیغمبر علیہ السلام پینی عزتک چی خیال مگر مین اس پائی بڑی نبی سنی عزتک چی خیال ازاچ وقتک جوان بے حیائی کرن مگر پاماچ وڑواتن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتن بدنام نتنا اوسون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہاس پنن امانت تھون رسول کریم ساتھ تم اس امانت تم اس دیون رسول خدا اے کافرو
تُہۍ نَے چھُون یہِ نبی مانٲنی تُہۍ کیٛازِ چھُو پنُن امانت تُلان تہٕ یہِ چھُو رسوٗلِ خۄدایس دِوان دوٚپنکھ یا چھُ پٔزیور نبی یا چھُ پٔزیور نبی اگرچہِ أسۍ یہِ مانان چھِنہٕ کینٛہہ مگر امانتس خیانت کرن وول چھُنہٕ حظ چھُ جوانس جوان دِوان مسلمان دِوان امانت یِتھ حظ کٔرۍ زِ رٲچھ کر مسلمانٕے کر مسلمانن ہٕنٛدِس امانتس خیال غٲر مسلم چھُ کران کنن تھپہٕ یہِ چھُ دپان تُہنٛدُے چھا یہِ اسلام أسۍ ہسا چھِ بوزان أسۍ ہسا چھِ پران محمد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اوسمُت نیک کیٛاہ چھُ سُہ ہسا چھُ صدیق اوسمُت سُہ ہسا چھُ امین اوسمُت ییٚلہِ حضوٗر علیہ السلامن ووٚن عربہٕ کٮ۪ن لوٗکن دوٚپنکھ اے عربہٕ کیو لوٗکو مےٚ چھُو تُہۍ امین مانان یِم ؤتھِس اورٕ واپس اہن حظ یا رسول اللہ اتھ منٛز چھا شک کینٛہہ مےٚ چھُو پٔزیور مانان اہن حظ أسۍ چھِ مانان اگر بہٕ تۄہہِ ونو یتھ پہاڑس پٔتۍ کِنۍ چھُ لشکر یِنہٕ وول اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِوٕ یقیٖن دوٚپُکھ اہن حظ یا رسول اللہ اے محمد بن عبداللہ أسۍ کرو اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ وٕچھوا سُہ لشکر دوٚپُس نہ تیٚلہِ کیٛازِ چھُو یقیٖن کران ژےٚ نہٕ حظ چھُتھ وُنیُک تام اپُز ووٚنمُت ژٕ نہٕ حظ چھُکھ ابزور یا رسول اللہ یہِ چھُ کٲفِر ونان حضوٗر علیہ السلامس ییٚلہِ اورٕ یقیٖن دِہی گٔے ییٚلہِ اورٕ باسیو أمِس نمن چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ ٹرسٹ حضوٗر علیہ السلامن فرمو تیٚلہِ مٲنۍتون کُن وحدہُ لا شریٖک تیٚلہِ کٔرۍتو کُنِس خۄداے سٕنٛز عبادت یُتھُے یہِ کلام کوٚڑ رسوٗلِ کریم دپان ییٚمِس یہِ کینٛہہ ژاتس کٮ۪تھ اوس تٔمۍ تہِ لوگ ییٚمِس محمد رسول اللہ دپان امہِ کویہِ صفا پٮ۪ٹھ آیہِ بۄن ؤسِتھ محمد رسول اللہ ژلان ژلان گٔے ژلان ژلان گٔے وٲتۍ نالین تہِ پیوٚو أتی آ وقتہٕ کیو میانیو جوانو وقتہٕ کیو میانیو عزیٖزو امہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ چھِ پیٚمٕژ محنت کرٕنۍ کائنات کِس پیغمبر علیہ السلام ژےٚ ووتُے مُفتٕے یہِ دیٖن پانس برونٛٹھ کَنہِ ژےٚ چھے نہٕ امہِ دیٖنٕچ قدر کینٛہہ امہِ دیٖنٕچ قدر چھِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکہِ طائف گوٚو ملکہِ طائف اتہِ دِژٕن طائف کٮ۪ن لُکن دعوت دوٚپُکھ مٲنِوُن قُل هو اللہ یُتھُے یِمو حضوٗر علیہ السلامو یہِ کلام کوٚر طائف کٮ۪ن لُکن منٛز اتہِ ؤتھِس طائفٕکۍ لُکھ دوٚپُس خۄدایس اوس نا ژےٚ یتیٖمس ورٲے کانٛہہ نبی بناوُن ژےٚ یتیٖمس ورٲے اوس نا تٔمِس تتہِ کانٛہہ ژٕ یتیٖم چھُکھ ژےٚ نَے نہٕ مول چھُے نہ موج چھے ژےٚ نَے کٕہٕنۍ چھُے ژٕ کیٛاہ درٛامُت وَننہِ دیٖن حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلامس لٔگۍ اتِکۍ یِم جوان یِم لونڈٕ پتہٕ چھِس پٔتھۍ کِنۍ سُہ کٲشرٮ۪ن الفاظن منٛز سُہ ٹھیٖن وایان پتہٕ چھِس تانہٕ دِوان پتہٕ چھِس مجنوٗن ونان دیوان ونان حضوٗر علیہ السلام گٔے أکِس گلی منٛز اتی گٔے مخاطب پروردگارس دوٚپُن میانہِ خۄداے ژےٚ چھے خبر بہٕ کمہِ نیتہٕ چھُس یور آمُت ژےٚ چھے پتہ بہٕ کمہِ غرضہٕ چھُس مُلکہِ طائف آمُت دپان حضوٗر چھِ یپٲرۍ نیران یِم لونڈٕ چھِ اپٲری دِوان یِمن یِم چھِ أمِس مزاق کران ہسی دپان حضوٗر علیہ السلام چھُ یپٲرۍ نیران یِمو تُجہِ کنہِ تہٕ یِم لایق رسوٗلِ خۄدایس ملکہِ طائفس منٛز ییٚلہِ کنہِ لایس کُس منظر آسہِ حضوٗر چھُ ژلان 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 محمد رسول اللہ أکۍ تُجہِ کنہِ تہٕ یہِ لٲیِن رسوٗلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ آیہِ پایہِ مُبارکن دپان اورٕ آو دندانہِ مُبارک ہو کِنۍ خوٗنہِ مُبارک یپٲرۍ گوٚو چہرے مُبارک تہِ زخمی رسوٗلِ کائناتس فاطمہ چھِ لۄکٕٹ امہِ دۄہ معصوٗم حضوٗر آیہِ ژلان ژلان نالین تہِ پیوٚو أتی ملکہِ طائفس منٛزٕے تہٕ وٲتۍ فاطمہس کورِ ترٲو نظر پننِس بابس دپنس بابو یہِ کیٛاہ چھُے رویہِ پاک تہِ زخمی کوٚرمُت یہِ کیٛاہ چھُے پنُن پایہِ مُبارک تہِ زخمی کوٚرمُت دپنس فاطمہس گٔیس ملکہِ طائف دعوت دِنہِ دیٖنٕچ مگر تِمو لایَم تورٕ کنہِ بیٚیہِ کجم لیٚکھٕ بیٚیہِ ووٚنُم بُرٕ بلہٕ فاطمہ
کوئر رڑ پنن باب نال مدد چمائل پتر ودن اشتراون ہتی وزز بنی کوردن بابو کرتی من طائف جل کن دعا اللہ تعالیٰ سن فرشتہ آئیس دبو ہوا فرشتہ دن ایمان نبی ایس دی حکم ایس دی اجازت اگر زمانک ایسز کرون ملک طائف نیست نابو جبریل آل نبی بتا دے اگر تو ایجار کریو اگر تو اجازت دیو ایسز تلون ملک طائف پنین برن پیڑز تلون تلوک پیڑز کرز یا رسول اللہ حضور علیہ السلام و تسور واپس دن جبریل نانا ستنیر ہوئی کس فرشتت ستنیر میکائیلت ستنیر اسرافیلت ستنیر تل کیا کریو یا رسول اللہ حضور و تل دشت مبارک دن میانی خدای ملک طائف اس کر اصل خدای طائف کن کر اصل خدایت من میانی نبی کیا ہے بن وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین جان کو تا جان جانا رحمتن جان کو تا جان جان عالمی مہربان فخر گلستان رحمت للعالمین مہربان فخر گلستان رحمت یسن کے چوئی نر آسان تسولان تنسوی پر یسن کے چوئی نر آسان تسولان تنسوی پر ذاتی ماں چوئی گرستا رحمتان ذات ماچ گرس عالمی جان کو دا رحمتن عالمی مہربان فخر گلستان رحمتن بچے ہے دل وانت چاوا پان روز دا بچے دل کیا وانت چاوا پان روز دا بھاک گیند شکن باما رحمتن بھاک گیند شکن جان کو دا تو یم صفت بیان کریمت پروردگارن جناب محمد برونٹ کی بپک تھوڑا راس کھنا برونٹ
یہ جامع مسجد شریف یہ اللہ تعالیٰ سن گھر یہ کنس ذاتی پراپرٹی یہ رب سن خدا سن گھر اللہ تعالیٰ فرماون انما یعمر مساجد اللہ میانی گھر کی تعمیر تمے کران کم حظ من آمن باللہ و بالیوم الاخر یمو ایمان ان خدایس بے آخرت کس دہس پہ تمے میانی گھر کیا کران تعمیر کران یا ہرمس پورس کام چلان چھنا بہنمس پورس تعلو تتھے پہ تُہۍ چھوا یژھان یہ گھر سجاو تُہۍ چھوا یژھان یہ گھر بناون انشاءاللہ بہٕ تھاو امید نم سن عزیز رفیق دوست یتچ انتظامی یمی تہندس خدمتس اندر 100 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ ییٚمِس یہِ ہوب آسہِ سُہ ترٛایہِ آز پننس سوز خدا مگر یل تُہۍ اللہ تعالیٰ سندس گرس لول بٔرِو بہٕ تھاوٕ یقین انشاءاللہ میٲنۍ عزیز ین تہندس خدمتس من یم کرن انشاءاللہ امہ خاطر بھرپور چند کٔرِو اتھ بھرپور تعاون دیوک بھرپور مدد کٔرزیوک یہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ذاتس یہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز دیُن رب سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز دیُن اللہ تعالیٰ سندس گرس آبیاری کریں پروردگار کر تہندِ خانہ آباد تہندس نارس کر گلزار تو میانو عزیزو اللہ تعالیٰ نے کور بیان یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان انن والو یل اسلام اسمز داخل گژھو اتھ گژھو مکمل پور یل تو پور داخل گژھو مولا پات کیا کرو پور داخل کیا کرو ولا تتبعوا خطوات الشیطان من کرزو نے اتباع کم شیطان سنس کی اللہ تعالیٰ کی ونہ شیطان چون ننوان دشمن مگر ژٕ توتہِ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛزے کامہِ کران کٔمۍ سٕنٛز شیطان سٕنٛز کٲم چھےٚ نٮ۪ماز پرٕنۍ کہِ نہ پرٕنۍ شیطان سٕنٛز کٲم چھےٚ پوٚز ونُن کہِ نہ پوٚز شیطان سٕنٛز کٲم چھےٚ قرآنٕچ تلاوت کرٕنۍ کہِ نہ کرٕنۍ چھےٚ نہ یِم چھِ سارے شیطٲنی کامہِ ونیو یم وۄنۍ یِم کامہِ کرِ تٔمۍ کیٛاہ کٔر تٔمۍ کٔر شیطان سٕنٛزٕے کٲم مگر أمِس گوٚو اللہ تعالیٰ مشتٕے ییٚمۍ خداوندِ قدوٗسن فرمو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اللہ تعالیٰ دپ الذی خلق الموت مےٚ بنو موت مےٚ بنو ربا کمی خاطر دپن موت بنایم امی غرض مے دپ یہ انسان وچ پننس مالس ام دنیا نیران یہ وچ پننس بٲیس ام دنیا نیران امس گژھِ دلس مز احساس پد امس گژھِ خوف خدا پد یہ کھوژِ پروردگار عالمینس اگر نہ رات تام یہ نماز اوس پران آز پرِ وۄنۍ نماز اگر نہ رات تام یہ پوز اوس ونان آز ون یہ پوز اگر رات تام امس دنیا سۭتۍ محبت اوس یام امس پنن نیچو دراو پنن مول دراو پنن موج درائے پنن اقارب رشتہ دارو مز کہاں دراو میں دو امس گژھِ دلس من یہ دنیا ہچ کیا نفرت مگر یہ شیطانن یوت کورمت پننس زالس مز گرفتار امس رود نہ مرن پتہ امہ چیز خیال بٲے سُنٛد نیرُن تہِ گوٚو نہٕ امس اثر انداز رب دپان الذی خلق الموت والحیات میں دوپ میں بنو موت زندگی امہ موجود موت مولا کیا دپ لیبلوکم ایکم احسن عملا میں دوپ بہ وچھ تۄہہِ منٛز کُس کُس کرِ نیک اعما موت وچھت کس کس کر تۄہہِ منٛز کُسی اللہ تعالیٰ کری تۄہہِ منٛز کُسی خدایس نزدیک تۄہہِ منٛز کٔمِس گژھِ خوف خدا پٲدٕ ورنہ اوس نہٕ مےٚ یہِ چیٖز پٲدٕ کرُن مگر کریم تُہنٛدِ خٲطرٕ مگر أسۍ چھِ مقبرسٕے پٮ۪ٹھ اَسُن تہِ تراوان مذاق اللہ تعالیٰ دپان دپان مقبرس پٮ۪ٹھ اوس اَسُن ترووُن تم بہ چھُس دپان پنُن عذاب کرہا أتی نٲزِل زندے والہن أتھۍ کر ییٚمۍ اَسُن تروو اللہ آز چھُ أتی سگریٹ تہِ پھکان چھُنہ آز چھُ أتی ہسی مذاق تہِ کران ٹھٹھ بٲزی تہِ کران مگر یہ عبرت جائے یہ ٲخرت یاد کرنے جائے
یہ اللہ تعالیٰ سند سجائے بنامز خدایان رب دپا اتت اس کم کم پھٹان مگر اے انسان سہ بنیوک یوت سنگ دل سہ بنیوک یوت خدرا سہ بنیوک یوت بے حیا چٲنِس دلس چھ ییٖژ کھاے لجمٕژ کہ ژےٚ گوے خدا تہِ مٔشِد تہٕ رسول خدا بوے نیرنہٕ وِزِ تہِ چھُے نہٕ خیال مول انتقال گژھان نیچو آسان زمینس کرن حساب یہ آسان دپان حص کر کرو ہم کور انتقال آسان ودن کہتا مگر میانی جوانا موت بنو ام غرض پروردگارن رب دپا میں دپ تہ مز کس کس کر نیک اعمال رب دپن ولا تتبعوا خطوات الشیطان مم کریو کمس اتباع شیطان سن اتباع گئی نماز نہ پڑے یم نماز پر زنجو ام چھ دوست بنومت کس یم پر زنجو ام چھ دوست بنومت خدا تو خدای سن صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ زنجو ام چھ دوست بنومت خدا تو خدای سن یم پر یم نہ پر سہ گو بے حیا تم رٹ شیطان سن وات اللہ تعالیٰ چھس ونن یم ون شیطان سن وات رٹ فانه یامر بالفحشاء والمنکر تمن چھ شیطان دیون حکم بے حیائی کرنک بد کرداری کرنک بہرا روی کرنک ون کم سن وات رٹو خدای سن کن شیطان ام خطر چھ صبح سلی وچت بیدار گژھا انشاءاللہ پریوان نماز میانی خطر نکی میانی خطر نکی نماز پرزو اللہ تعالیٰ سے رضا خطر کمی خطر نہ پرزو دنیا کی خطر دنیا کے لکن ہی خطر بس صرف کمی خدا سے رضا اس کے سرویز گا سن خدا تو خدا سن یہ امنیت سے نماز پرخ رب چیدہ پر چوئی نماز چو قبول چوئی نماز چو دنیا کیا وانی کیا نہ وانی دنیا وانی یہ گو بے ایمان ژٕ گژھکھ نہٕ آسُن دنیا وانی یہ گو ابزور ژٕ گژھکھ نہٕ آسُن دنیا وانی تن کیا وانی اس کیا کرو حضور علیہ السلام ونوک نا یہ چھُ ابزور تٔمِس گوٚو کیٚنٛہہ حضور علیہ السلام گٔے توتہِ دیٖنٕچ دعوت حضور علیہ السلام لائق کن تہ بند کور نا دراو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھو جاری آخر کیا گو فتح میج کمن صلح حدیبیہ کورویت عزیزن بیان دبن علم فاروق علم یہ صلح چلیو دبوس یوسوس مک پیٹ کوت وائی مدین سچو یال تراو یوس مدین پیٹ کوت وائی ستراو انیس یال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علی لکھ لے علی لکھ سا یم گئی ڈاکٹر نبی کیا لکھا اس کیا لکھا یس مدین پیٹ یہ مکہ یہ تراون یل کے یس مکہ پیٹ کوت گچ مدین یہ تو ستراون یل یہ لکھن لائے دنس اے میرے علی آپ لکھ لے جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہو لکھ لیا تم سے کیا گو تائی درائی تیمائی منافق تائی گو مدین پیٹ سوئی کس یس کیا ہو یمس محبت اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم روی تتی اٹیچ تم روی تتی دیدار کرا تمن اس حضور علیہ السلام دپان تتی اندر اے ربی نیر گھر گھس سوس اندر نیارے نیبر کنی اس دروازس پر بیاو حضور اس صبح گسن بے بیادا دپان حضور گھر گوک نا دنر ٹائٹ نبی کیا گسا گھر میں دب خبر موت مائی چون دیدار کرن ورئی نیارے میری موت آئے تو آپ کے دروازے تم درائی نہیں تم دروازے پر نیبر تائی تم یم کیا یمن دپال زیرس یم دروئی یمن محبت اس کی یمن غرض اس کی دین پھیلاو تم ادھر اس لیے اس محبت کرن وول آسہِ تمس چھنہٕ لُکن زو کتھر سۭتۍ گژھان تمس گژھِ رٲضۍ آسُن خدا تہٕ خداے سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس سُہ آسہِ رٲضۍ سُہ چھُ ییٚتہِ تہِ کامیاب تتہِ تہِ کامیاب تٔمِس چھِ ییٚتہِ تہِ کامیٲبی تتہِ تہِ کامیٲبی مگر شرط چھُ پننِس کردارس منٛز پننِس وتھنس منٛز پننِس بیہنس منٛز پننٮ۪ن ہر کُنہِ معاملاتن منٛز چھُ یاد تھاوُن محمدُر کیٛاہ ٲس حضوٗرن ہٕنٛز تعلیٖم تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ کران
حضور علیہ السلام اس کو اور برائی لکو مکہ کیو مشرکو مگر یور کرک نو برائی یور کیا کر نت لگائی ملک طائف کیو لکو کنی نت کرک چہرے مبارک زخمی نت کرک پائی مبارک زخمی مگر یور نہ بد دعا یور کیا دعا خدایا ہدایت خدایا ہدایت بس یہ دعا میں دشمن تے اس دوست زانا محمد